Obrazovanje je najmoćnije oružje, njime je moguće mijenjati svijet i ono ne bi trebalo da zna za socijalne razlike. Dovoljni su dobra ideja i sloga. Pokazali su to učenici 402 odjeljenja Zvorničke osnovne škole Sveti Sava, koji su odlučili da školske uniforme vrate u klupe, podržavši inicijativu svoje drugarice Ane da svi budu jednaki. Došla sam do ideje zato što sam vidjela u raznim filmovima uniforme i htjela sam da i mi imamo uniforme. Anin prijedlog prihvaćen je sa oduševljenjem. Učiteljica Mirjana i sama u svoje vrijeme nosila školsku kecelju. I onda sam ja njih podržala, sazvala roditeljski sastanak, na roditeljskom isto i roditelji su bili za to. Onda smo sve odredili, i model, i boju, sve zajedno, ali uz pomoć jedne učenice, jer je njen tata krojač, pa onda on prihvatio to, tako da smo sve to uradili onako na zadovoljstvo djece. Isti brojima, jel tako? Evo ovako, ja ću dati riječ imenu, znači jabuka. Ajmo vi sada, otvorite sveske. Danas u razredu djevojčice nose ružičaste, a dječaci plave kecelje. Pa dogovorili su se dječaci i djevojčice, dječacima se svidjela plava boja, djevojčicama roza. Meni se sviđaju uniforme zato što smo svi isti i nema razlike i zato što sada lijepo izgledamo u školi i što vidimo da smo pravi učenici. Većina učenika iz drugih razreda bi volila da imaju uniforme kao mi. I nadam se da će i učenici iz drugih odeljenja nositi istu uniformu kao mi. Uniforme su roditelje koštale 20 maraka i imaju obavezu da ih tokom vikenda operu. Ja sam od uvijek bila pristalica vezano za nošenje uniformi i sama sam je nekad nosila kao mala. Meni je posebno drago što su svega ovog inicijatori upravo bila i djeca, ni roditelji, ni učiteljica, znači oni su sami odlučili da je nose. Učiteljica je naravno podržala njihov prijedlog, krenula je u realizaciju, sazvala je roditeljski sastanak. Mi smo jednoglasno naravno prihvatili želju naše djece. Uniforma ima praktičnu estetsku i socijalnu ulogu. Ona jača zajedništvo učenika i umanjuje socijalne razlike, ističe direktor škole. Mišljenja smo da će i ostali učenici, odnosno odjeljenja, razred njihove različite vještine, krenuti ovim stopama i nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti imati uniforme vjerojatno u svim odjeljenjima od prvog do petog razreda. Potez učenika koji su glavna tema u gradu oduševio je Zvorničane, a većina roditelja smatra da školsku uniformu treba vratiti u škole.